E o folofa ma whaataro whātu ina ua tasile minute o te aere tūra e lima. Ia o se foi le whawaponga o le tātou pōkalame o le sura o lama. O le whamalo i whiaunga tiu te sawhia ngai ma seo tātou watanu. E le nei aso. Ia le whai uma whaatasi ma le sunga ia taumate. Ia o wale whaatonu wina o le tātou pōkalame. Alo e le sunga. I whiaunga tiu te. Tavita le vaianga le fiafi le tātou pōkalame o le sura o lama. Pe ona masane i lea fiafi ma lea fiafi ia pe on tatou ia il tatou pokala mel talo forsa moltaia ia tatou te fa talo fa il taiau ia suloram ia tatou te tau fa malo wo ma fe au ngal ngal neaso va tatou va ia foi ia minga lo wal tau taiau sola ia mo foi sina masele ile o nei ale wo to foi ti mungal ne fiafi ia o winga Susu ia o tau, ia o fōlinga ia o tātou tua. E anga lei, ia, e saili mai foi ati tātou i whaonga me o le fōwhanga. E whamanatu mai pe lu tātou wola. Ia, mālolo sai fōmanuia, whātalo whātu, whamalo atu le nea fiafi, ia te latou mwhenga i mga luenga, ia, tātou pukalame le sulaulam. Ia, e mo molawana whamalo i le tapo inga la whainga ringa tofia le tua i so se whatwhaitaulanga i ta io e kāle se te tas ia tu sunga i tu ina mo tu whaltua i wa pehole le au whinga ringa i le sunga i whawhia ngainga mo la tu whaltua ia whamalo fo i le ne o tātou mātua pensione ma le o lo man malo e o mapu mani ngā ringa whamalo whawhitai la tu tapo inga ma la tu talo le wai wa manuia ia whaiva matiute sa whenga i masio tātou watanu i le nei aso. Malo le tātou malo. Ia. Amata mai lava i le au malo le tātou malo, malan masiofo le sui au, ia, malan whalitua, ia, whapea foi le whongwhetalai, ma le ofisa le fono, ia, tamai tai pāmia, malan kāpineta filifilia, ia, o sui malu umal pālemene, i sunga i alim tamai tai whaipule, ia, malo le soi fuamanuia, malo le ngā lua le nei aso, ia, wai malmanuia, whiau ngā lua le nei aso, ia foi pelvi inga mal faftai le tua fa malo atu falulunga mtanga lunga taitas ia mtanga lunga umal malo i falulunga ia o pulisili o si pulisili ia fa pe foi la foi ngalwenga tono fafu ia malo la valanga lue ile ne yaso le otatu tau man via mai le aso tofi ia wa ako foi vai ole o ne vai aso vai mul Mas mulle o ne masina vai aso masina lo na lua o ne te sanga lua o lua ia ma lo lava le soi fu manuia ma lo le folau ma lo le tau ia ma lo fo le fato to ia le lava se tiu se faiva sa fa sanga ia ile atu no le ne aso ia fa ma lo tu ia to ia o tatu fai fa ma lo lava po le lava le faiva sa fa ngai mo ne aso ia mo le tu fa ma lo po kalame ana wa mo foi o matala no le tatou penga te failangi ai ai ni o lo fanga ia na mori mai le ma to la o inatu ai fa malo atu mai pula ngari fai pule sa wa mo tamai tai ia se o la ve tatou fana a malo ne tatou fana wa nga fenga i foi ma onga ile nei vai asu ia o le fautuanga ma sani la vai tatou ia mai lo le onga ia peno le alu le ainga ia manea vai tau leo ia lava i pui ngole famai ia vai lava lo tatu sao ngale mu ia vai ia winga lo wal tau ia ni foi ti mo ne afia fio foi tu ma san lava tatu pukalame pol tatu walata se tau tu na sa ngale mu ia ole an le larta au fai lava sina pisio la wal ia mai so mafo foi ti mo an lela ia le utatu vai foi ia malinga o timu nefia fia tu na sa le mu fa tu langa ina a world te now sao ia wa te e ona tupun fa fitauli mi fa lave pe sao ia alu le mula ia te sa le mula vai lo fa tu ia voi tau matea e na alu la to ona botu ia nan sao lo i lunga la wala ai te pena ma e sao le te me tau na sao ia wai te saulo i tua ato le afarfitu. Ia mauti noa lava e te o mai i vailoa a ngai mai le pea. Ia i saulo mai a matou i tua masang. O matou i boloka le mena e ta pena. Tau lava na i loa le taime tau na e tua ilo ainga
Ia na nga mai le wa atuai lo. Ia na e sau lo so na faile. Sau o le tawhare runga le. Runga la teli ai mea ne ai o tupu se whawila ve o na o leo le o leia le tau e ei tai me la ai a tau no foi timu e ma tua mafa. E lisi me mali le sa vai o tai on le la lo son ko se. Fai o le mo tava. Ai a o lo vai vai. Alu la. Walu le. Pe se me fia. Ya ai o no le tam fai e fulu ya pa o tava. Ya ai o lo ia fal futavan. Ya. Ya au si tau tuana mai tātou, whai tete, ia e lo se whapispisi ngā... Ia e lea o ngā whun me nā pēha pēo le, ui e tō tangata i ta whaala whea, e lula tō. Ia wa a whai o le whainganga, ia, ni e ad whai le sau i le TV, le watu la tō tā wale i lunga le vai vai, e le la atu ia, i le sedi i le o ta whalau. Ia tū lea tangata tango lea la. Ia na tango lea la, wai le mu o le tāwa. Ia e ono tupoin whawhitau. Ia o me... Nei me la itina e le mamawhai o tātou mawhawhau. Ia e ono tupoin whawhitau pe on sau no whatsunga ia korseta. Ia o le taliana a le ala. Ia o se whaupunga nā te le matu ia. Ia whamalo atu ia te latou, whamalo ia pasi. Ia pe whai latou lo whelawa ina ia... Ia loi mafa ia ma whapea foi le malo le atunu i tamai tāwale, whapea foi ia tāwale lau pasesi, whamalo te te oto, malo lawala ngā lua nei aso, ia o whamalo le whanawa onga, ia niso i lātou lau whato atu ua nei taimi, pe ona ia universite, ile ngatau utai i alfua le usapi, ia whapea foi utai le NUS le ofato atu ua fasenga nei tula ia al le fale ia a fai o le te alu e po el pas ia ngai le tail marketi atali pasi o la fa atali mai te mam tina al fale a fai o na fa atali le tavale ia vai te o filtro ina malum tu ia mo levan fai e mal posto ina mas lum tu ia ala e nofo ia si tu e mafuta foi ma uo ataia ua la kua ngangei ia fali mea onga malolo ia koe usu foi kaya ia ike la kua ala e otu foi au uo le aung ia le pa malo sina mo tato whanau ia ngai lele il fale o le whatali mai ia tamam tina ia fa malo otu foi nei o tato tina am tamam matua ele ngatoi na tolo tapo ia fai vale atunu i mota malau ia fa pe foi nei o tato tinam tama matua o lo i mapu i fanga lele ia fa malo to foi tamai tai sala to foi tau tua ia o na to tiute ma fai va ia ele fai ngofi ia fa malo mo le tau seino na o tato tinam tama matua ia ele ngatoi la to i mota malau ia mapu i fanga lele fa pe foi la to lo fa tau to lia i mota ngasas ia o le talo lava tato pukalame ia vave se aso ia mol malosi fa fosia malosi tino ma fo famalanga ia ngai ia inga o lo fa tan mai ana wa ia tato lo fa ngai lungo le penga te failangi ia va mo na pili ia e lo fa ngai na fo le lungo ia o tele te vai atu le ini se deve se me po vele to fata pola ia o le tunga ta pola fanga singa sia ia se mo fa mtalatu ala wa ta mo tatu le mafuta mai ia fai langi press ta wa le va fia lai so fo mo nia se mau mo lo soa mo le to fanga mo se tina va sa lai mo se wa inga o mai le visa le mo la fatu foi mo lua ma le por kalame mafuta tu sini inga luenga le nei nei aso lo fa atu le to fa ya ta poala ma non tausi ia avetai e sel man wi ora ka lo ta poala ia se tai mi sa un rol sunga ya se ma po feo ia no so ata ia ta wale vao fia lai ia ma foto mai to va ia o jama pa te a wong fa ta lo fa tu lo sunga mai au kilani ni sila ia sunga ya unese ia Stefano sunga ya Stefano Mika sunga ya unese le sa talo fui long distance sa mo malo tamo le na maril
manuia le lua vaselua i po kalame le nea fiafi alofa atu manuia le atua ia futa i le fale lili ia malon ma futa mai le ia alo taina uso atua pace so fo manuia ia o lo sunga ia o lo o mi atu le i le lockdown so talofa o lo o ma tu fenga ia America ia malon ia mo le fa malo ia tatu paanga ia tunu e mau so se tafole nei ke lope ia oni se lo ma e ngalwenga oni foi ona ta pena le a mo Liverpool ia lo mo nei tatu paanga mai au se talia ia o New Zealand ia fa pe foi le motu sa e America Samoa o America Samoa le sa fa mawina le sa lockdown anaf mo le mo le vaiaso ato ia sa le lau ilele sarsam yo ona wa anga itu fa ma ya ole pautuang masal fa tatu pukalame ya se tautuana ya pautuang mai fa lungo le atunu ya molta usina ole filemu ya se foi ole saong le mo le atunu ya me se ne yo tatu tangat ya wa ele pei tatu o America Samoa wa America Samoa ia mo ia o fapela futatu ia America Samoa so se tangat ia wa pe o le moto fia ia so se tangata mai so se atunu ia lo au mau i si o tatu so i tutuil ia le yo ai fo o America Samoa ia sa ia i le tau sanga i luaf suiva le maftanga fo na le polisi fa ya sa malanga to le polisi malua fa pe fo polisi piula ya mal maftanga i mal la mo kanan fo i luaf suiva ya mana ya na wai o na wai o ye wa we na fe ro solo a ele io ai America Samoa me le mana ele to vata por yo o levant to fa le io i America Samoa ele levanta fo leva una ta pa malo to le fionga ya tapola ya se ma o le mo tu pu ya tapola ya ore to vai ata pola ia o lo fanga se le fa to pola so wa le son nafi le na matu o tu fe matu tu o o ta pola ia mo le sunga ali fan ia ia le o mai le so ia le ma foi mai ma le di fan ia wa fanga se le sunga ya ta pola ia wa unga le tu ia le se me se mai a tonu foi ta tu ma futa ma le sunga ya ta pola ta ya sa u fa ngolonga tu le press conference le sa faiane ele tamai tai palmi esa va pensar sa unole tamai tai palmi e tu o fala ngaina wo leango le mesa winai o te talu tal cielo tuina tal cielo tuina le sa tu e yo to na ya ona foi sa fero tu ile olia isa ngau la velesti ele te bisa tai faro tulis ya fa tai o lo mo ia tu lun to ya te longa o lai si tu ile fa solo mai yo te lo foi ele o tuina e dem fa fa tamala le tanga al bengo se fu maro lo ina e me va pena ya te longa la va le fa solo mai la va ya e tu mele mo le tu fa malo vo ile tanga al bengo se fu maro lo ina ma lo lava ngal lui yo ole wa il ta la vola le masanitato inu fala au ai pe mai pe alef non fa mele wa ngale fala wa fala ya faila le sa tu i al sunga ya ta pola nafi ale wa maian yo le au ngatu ya wa ulu tu na fionga ya do fa ya ta pola e fa malo to e atila to lo ngal lue ya wale mal pupuia so tatu nu ya mai lava le tanga luengo so fo mal loina ya pe foi ya tanga luengo leo ya tine mu na to lo ngal lue luas fu fai tu la ya wal mal pupuia so tatu nu fa malo foi New York mal la to foi tau tu ya o naim tanga luenga ya o lo fa ele ngal luenga lofa ele so si tai mi lava i le afia fa longo ina lava ia sailing yo tawel fa ya lo no o la lus food fight tu la volta tua ma la una ya le mole to el fa malo la to lo to amana va ngal le afia ya ngai foi ngai fa si malo longa ya to e sauni mai foi tao mo
ia o la tu foi lo wa ngai menga luenga nefiafi pe ona ia leo po ia skulati fa pe foi leo o fo mai ia o la uta soifua male ngaluenga tina imu ia man ia tele fe am ngaluenga nefiafi ia o le timu ia fai le mu ia suele ase fa paulonga voina ia fa malot foi de vanga de lo la tu fai le tau tuaina na yo tatu ainga le ngata tau seino tatu mtu tausi ia o tau tua tatu ainga a fai na wa ngai me utal manga ia la fo ta pena ia le ia ngasi la fo ne fef yo isi o la na ngai taile le sami ia wa fo sei o la fef ia mata isa fai na fai mene ostim ia no le ofi ia tailo ia wa matuale a ngala bona anga isa va ai taile temine ia wale vai ta fata yo pio fai la vosi ia ne fore e fore ia tonu ai fai ngofi na bor temine o lo i fo mai lunga ia wale tu isi e tu la lo pong sa fa sola tu ia tailo no le ofi e tau toina taule o ia tailo foi o toina tau ia e mo vai sei a te le ia vai o asola se ia pe o aso tim tailo a pe a ia tu il fale ia olani ia o aso tim ia tau le sei e mo e pe o io asola tau le sei e mo aso tim e tele o ia fa tau le wa fa malo to ia tila tu na to ronga lue ia le tau tua ele fai ngofia foi le la tua unang ia taiao le uli o le afiafi ia aso uma ia a faila e to full do lai ia o tal no le ulo lapo yo no lapo la a fai lati pe na tofa ia na sina fala e lengi mas na lai sa afiafi ia tal no lo to full lua ngai lunga numero ia kalevele kaleve leng ia kamanga lua eleng ia fa kaleve pe ara yo le el mamu yo ta to ai lo telefono na lua eleng na vale tasile na fa manung ia ole kaleve wa ole mor kaleve le sunu mai tu le ele mo kale tu le ta fui me ta fa fia ta ma pisile na no manung ana fo va ya to na fo ia lo fa ngai lungole ta to penga ta failangi a mole ia na pili macho se tu foi lunga pa pe ia pe no fa tu atu de sunga ia ta mate e le motu le sa e na fo wa ta punia ono ia ma fa mai le pa tu ia la tai a jong ta lo fa lo sunga ma lo tu watching from Melbourne me pone o misi so na lote God bless to you from Brisbane ia so mai afstai akape missionary lo fa ngai le vai mai le fa ka sa Esperton malo ma fa mai failangi Perez malo so foi au lua malo le so foi mangia failang fu yo no misa ngalo man via lo va se lua lo fa anga misa and Maria Brisbane Australia o tau fimose ta lofa malo tau tu fa munia le tua lo fa tu au lo sunga mai se na yo ai ngai tu na Masih mami manono tai ka bless ya malo tau fi mo lo fa i manono tai ya fa pe foi ona ai ngai tu na lama ta fa ali fiso atilua so fo manuel lo sunga mo ne fiafi lo fa tu mo sio mato no vai to muri palaudi lo fa tu mato ai nga su santa fa ioli se ai vao ta fa ali malama ta fa ali fiso atilua nei pang ya Andrew blessings team e fa casa TV malo fai vai le nei aso malo Andrew ta futa mo futa fi mose ta lofa ta lo fai ke boa sun ta pola ya mo ngala na ya va ben te fa fosel malo se to fai ta pola ya o Marilyn Matei Lona fai tau lo fatu mai fale new tutuila eu mafuta mai foi ya eu tato so i motisa a fionga tu tolva ta lo falava lo sunga mo pokala me mata ngo fi me o mai mata ni Sydney Australia fa manuia le tu lo va se lo manuia le Africa plus afta ia fionga o nai tu susta ia ni so tatu pa nga masan o so ngu se ta poa
Yo le mau mai. Pe au ele ngungu le. ele ngungu sunga tapola mo le tu so va fia lai se mau vai po sa o kui se tapola ke mo mo ko vite fas mo va ele o ko vite suri va lo va tu mo le lua pa se lua e ai o le sa le ya tu ina tu si va tu e so tupu kia manis talo fai ata poala talo se fa fo malosi va ve ya te ia awol pole o tai auto malosi sunga ata poala talo se va vena uma tu ya a ka pe missionary fo to ma fo mai sura la mai lo lua no fosse lua mana ia fo ina i musika mana i no ta se sa mo fa fi nai ta to proclame lo fa tu man tu pe tu pui ai uma se o tata o tunu ia or pole aga pe le fa solo tu la ta pe mai fele sunga ya na pio yo ma futa mai tu loma komisi au mo ai ngofie ia mal fatu tele fa haftai willy welese ta lo fa tv fa casa ma lo so fu manuia reta tu lo tfunga ta lo fa tu from Las Vegas lo fa tu ia lo fa tu foi lo reta ma lo ma futa mai foi o ilau enza se salema ya place ya faftai ma futa mai ya o ni sinao o malo tata o tunu o mo mai lo fa ngai lunga o penga te failang ai si fa mo tola tala le ele foi tonga le na tata uso sa ya wa le wa o ye o tapu ni fo ia o le fa mai ia e ustaila e va be foi ona on total ya ona no tele tata o ele total ia ele tau sia ia inga e pe ona ia ile fai o lau telefonga io le fanno le orima ia fa pe foi le lua vai ma restaurant o terminei ya lockdown me uma ya fa coi foi lockdown me uma ya fai tau si lua mita ma malista ya luno winga ya pasana tan no lo text lo pasana tan no vai Mele no for fale tasia text fa nga text o nga la fa nga ia text ya a fa o fa formele sunga ya na pio ya na ya tato fa fia nga ia vai el tato pokala mel ne fiafi ya fa no file mo foi le ma na me o nga luenga ya ta liu mai fa wa tato pokala me ya na tato maftanga ne fiafi yo ya ngai bela ikinga e fa le kongo ya ka ko kofi por fonga ra ngo fa ko ke oi o me kongo ra ngo fa ku e uang e puru poro por pa me le ka ko puru wala sai o so sai le singa bunga fermu o so sai le se bunga bunga fermu wal menga ka mo fai ka ko fo ele la nga puru la nga fa ya singa yo e ka wa ba ngai me puru pe fa pe me ka ko upuma al mele que ka fi ko nga mele le e pura puru wa ke nga fi wala nga sai ke ro fa puru quero fazer por um amarelo me o fai ga cara por um ori vaya me ga ola le nga va penga che por era o suor coffee era que cha ore o fa ko nga gay anga le por um leche me ma wale si si ma e fale o lo fa ma un ya le o ma un ya yo comer ko wa inga e fale ele casi se me ya ele ya ko we ya vaya ele casi se me fa ko ya ke la ngot puru mo song gal ma song ya yo vaya au me o karmai au suor coffee rengal go ya a ver fa mo pa ko uma au ngare au mau kai le malu de ka ko komiki gei ya mai se foi malu ya ke o no foi la un o wale mai se ko ingai no wa au vai me foi ya wa mai le foi ngai es ko ingo o que va ela a versão ainda foi mai foi lele ya nga ma wala ma ko ngai ya mo kurai o ya lu fusu anga longa kari la fusu fa fo oi e ko vai se ko inga ri ya ru le mai ari ya fa pinger koi mare ka kala le ka wai ole a foi le ore kako por kala mele sa longo ku de ba so na kaloi mo le singa ai ya ma ai ya ala fa longo mela ma ko fa longo po ar mela o ko me ngir ka o le wa ka un mele ku si mele official vai ma lo ma kala le sungar kofi
ia o le mela le mai ngi le anga ko anga sengi o ka o kunge le kusia e mo mia le lango suo o le pule maru ali fai pule ia fio ia wale ka fa so ingo tua vai ia me se ai o le al memo mo ia nga rulu e fa kasi ale ia le pule ngo malanko miki ia wale le lango suo ka nga do lo fisal vai on melale e pe le pa ko savadia ngile so o ngore wa mele ku se mo mia le siaki o ainga mo la ko vai o paipa mama ya paipa mo la e fale ko ya o me o manga e li poki mai ya sa fe me o mika wai o ka kipi ko o me o manga e fai meile le ko li poki ya nga mai le ya o longo le o le official vai e o mai sala ko fale le ya le va ia poi foi ai ga com ka kipi vai pa foi le uskai le fa fe paipa era so pau yo me uma nga yo kalungi so me uma e di poki me ako vai kwal me la eu so fa aru vale so vai na di poki mai la ma me voi o wo ka e di paipa o ka fala wala ya o te mul so vai le li poki mai fa fica malo le ke le anga ko mu le va ko do a pepa ya pai mai pele le di poki ko inga ye ia la uso vai a se ko vale o ko a pe ka i o ka kala la vai e o ko i o vale pai mai li poki ko inga ia mo nga nga ya fa ngi ya o mai la ia le la le nga te fai ke o ka se sole se o mengere ka mo vale ka ma lo raba awa kau kwala ai o fale kong fa fikauri ia mai ke pro le ya ro wan aru sau aru waru e so mo ma lo raba ya va mai le fa kale ya le Fachale le ala ku kala ina o paipa como foi a fachar sua vai ya ale ngai fi sorja ila fa ngalo ya paipa fa ko eu que kale no pa mo o ka ko le a foi a se paipa nga foi nga pai ola le meu kupu o fe a verifi pa ficar eu e ka alma o le mele o kupu ngai o mo ko le man na mai il mele o kupu ngai ka ko ia vai e fai aku le sua vai fa sa kai mi uma ia fai que sua vai o que sua vai o i foi le e suma vai suma ko o me le finga o me malo inga ia kausia a me o que bo e sen ka fai ka ngamia ia ra ka lo ai o lo fa ngau mo ku kwai o me paipa ia sa ori ko e la kuleri le o la ka lo ka ngamia e le chebe o e la ko la ka ngamia o suor ka ngamia le fa bo paipa la ki vai e alu kanga me maka yo lai milo ala sa ru pai fa tau mana o mai ka mai ki ala o fa lo ko wala o lang fa au ka era o ko nga ka era ku ngai vai le fa sa ngal pai ya la ku ya fengi pai nga nga o ka mai ki o sai de pau vai o manga vakule le avea ile le kio ma le tv avi fo sa pa ke le ki e sua vai fai e kon ka me fa fela nga fai va penga te vai gera a kort fima singo mualar ka ku o le ka uki suave le ka fa so era fa fa suma ma suave le fi fei ma lo sungar kofi ora e pare ma pa que vai a casi que foi caga bergi ala pa que vai casi ale ni poki me komiki ele che pa que vai sa le ya komiki elo ka mele ya wana lo ka por lo makua lo ka ya ko ke no le ko mi musula fa ko fa ru so vai fa ko ke no ke se ka puke o ko se fa mai pula ko mai e ka sera por komiki a ko mal por mu pa ser mergei bueno ma ka ria vai ko mi kala sa wa nampa ele fa un short que miuma ya right ya vai al mere ko pula oi sole alu sau ko sa va ka fa pupura com ka mana si me e fa mai pe sa wa ya vai pesa vaya vai or komiki mala pula me fa ku kwanga ore maru que la me abailu ma pula ko fas e quero com sawa ko aver finha ana ngai la via ficar fare ve o me ofisa kipi ko vai wala olei kipi ko vai kipi a ko ai mar ko vai nga suel me orai
Te wale. Pasalo. Ole, si ko vai ni ya. Famau ni ko. Okay ya le. Agora essa aqui é uma essa o fechamento. Ya lu la sa wala anu ga sa wala. Minute o te nele a fole lima ia o nisio nai ya tamali e fa no file moi ia ma fa fianga pe se viole sa fianga le pitonu o sol o le alfa le o sol to ilo Mr. T ko le no mai ko on mai kam ko ai o musika ia wa ka mai sa o to fa long ai te mo i kolis ke mo i kolisimo lunga ia kamai o sipso Mr. T ia kamai sa fail tale ni natem ia ale auto e on mai kam ia ta sia lat falum esel si fonga mali fo le sunga ya Mr. T ia mana ia fatunga ia amalo ti atila tu roto ama o melta tu maftanga nefiafi ia na tala foi nungol tato peng failang ia te la tu fia multa me o la tu alofanga ina yo la tu ai ngai samonei ia pe foi ia tu no ma ia fatalo fatu ai ia te la tu fa maloi na ia tatu long autu ia na tu lo fa ile ngalo fol long ino tatu proclam ia fa ia un tu sa o tu moto malao
e pe ona ele matanga luenga business al mia mleipa po le MCO ia fa pe foi le compania le SOS me la tu foi tau tu ia fa malo fa lo lunga tanga luenga ia fa pe foi le liminsta ia la tu lo ngalu le MCO ia fa pe foi le compania le SOS le lipulsili ia mai la tu lo ngalu foi wal tu tu ino le atunu ila foi company malo lava le tau tua fa ftai lang mai tatu kalame ele ngata foi le fa malo mai ne tatu pa ngang le ni so tatu kalame masan malo to e te latu ya ma le vai sia tale na fa tino mai e pili ma ne mi ma le van pe yo me lo pili suave yo pili suave yo no ne foi vai tau vai lava si tau ta ya ole fai fu la ne vai fai myself fa mai no suave ese foi le la vai tu le el artifa ni la toma diele sa a pili maraus fa ke amar ngu le kom so le e fa yo la ki ngai ngale ai ole tipia le ai kuli mango ole ko ole ma fo kiele ai ngol le ko ngolpi to la ko fa ko le ngomlisia venga ma fol fa te ma ya on la ya tamali e fa no file mo ile vesol ma fo fa uneas o ta ton mai se ma ya wal va son ne ol pe el malo ya vai vai tato vas fo e al malo ne vas ya a fa la sa fa se long ne vai son ten ya le da walu mai pe ne vas ya mo ka vi ves ya ma fo ya la tul fa ya fa isa lo mo tu po ina la fa tan mal fa ala ma fo me o no vole se pe ya ai elo to ma vole si lo vas o le metauria o le fa so le lei o lo o tama ainga ya le rotong ya e te lo le ya le vai aso foi na le tau le tau va tau le iso pe ye fu mai ele fa pe o to vai aso na wa le se me yo no sa yo o le foi na me o le o la ita la fu e me la na mo lo pe o le ti ngai na le e tongi ya ona le ele o se ya ai o le fai fu la yo fai fu la o le fa ngai no lo tama ainga em fa ngai le a fa yo na ye se me ona alu le a nga ye lo to ya tam vai tipin na me ya tau se le lo matu tam mai ya Malaysia me ya ono ta wa ta tu tang ye me tang ta ne vai tau ya so ya sa e o la le ai me malili o la le ya mo wale so ati o le fiafia a me se o ne vai tau le timu yo sam se lengi ne fiaf yo me ai mama ye wai tau le fayenga singo nei te mo le malulu ele se fia yo te mi nei mo wal fa ri fu morti yo ya ele ni va ele ni me la so fu tau le tona e sui fainga yo so fu ya fu fa ri fu se fa ta simole leni ya so lua falai tu indai fala a so lulu fa solo tua ya em fai fuina tu il pepe fa o ka kukam ya fa o ka tu kukam ai le sem ya so il kali ka leve ya e fai ura le sal fai ele fai ura le sa ya a le ni wa ya tamana o fai ele ni ya lu tato a te longa na ye ni so tato lo fa ngai lungo pe nga fai langi mo na pili ya ni lo fa ngai yo na tu ina i fole lunga sei to lau ia lo fanga na ia tatu paanga me atu no ma ia o tatu wa ngai samone Rosalisa ta vili to ese le ma futa mai ia lo ta me nai to wa lima fe cases in New Zealand yo a han lo ngai lunga ya e nei fai tionga lima fe cases ala tala ia unga ya pero ni sina o fai tionga mai ya ni so tu singa ia o le tala ia onga wa ngai lungole pe tawa fa o numero na to a fi covid ya o ia kapeta vai nga fa se fo manuia lo sunga manuia tele lo programa from Timaru in New Zealand ya ma futa New Zealand
ia o lama tafaioli fiso atilua ma lo lava mo le pokalame alofa atu mo ainga ia tunui fafo polu ma savai fa pel lo sunga ma futatu i pangapango alofa atu mo siaivao ma susen tafaioli manuia le afiafi lo sunga fa aftai lama Malam se mise peti ma mai o ilau ma ta sesa lemma va viane fanai ma lor nga lue wai u manuia o le nei asu le lofo le tu so fo manuia foi o lua sunga ma tautua ia so ma lofa atu fanai family mai rotorua mo le atu pele sa mo fa aftai va afe malta se misi ma lo sunga fa fengainga le nga lue ma lo foi le fakasa TV mo po kalame fela u kamo King Kong ta po manuia le aso ya ta ia fa malta la peli ta lo foi lo sunga ma lo so fo manuia le una ma po kalame fa aftai tala aftai mo lo fanga matu ya afe malta alo fanga tu nei Martin in New Zealand ya aftai ia fa malta lis mata afa po mata fa so fu manuia no sunga tarsia ele o kuia ses tamo tapar manuia po kalame lo fatu ya yo la sa la vale yo pu apelu so fu manuia le lu po kalame fa afta yo pu mai alo fanga mo oi male ainga nei ele o se ngase matu ya tele o lo ye le sunga tapar na fa malili lava aya o unga ye tu wa ye sta tumpa ngale fa mai talo fa sta mo tapala ye le lava no fel yo ya ole o afmalta e ka ulor King Kong o to vai lo le man vonali o le ma futa mai le fionga ya afmalta ya in New Zealand ya ayo se wo mai sunga ya ta bola ya ayo le fiafi yo alo fanga mo sunga ya ta bola misia ele atunu ma paanga le tatou alata le to fai ata pola ia ayo no le o swama lio o upo sunga ata pola ia fa afta yo le anga le mai foi ia le malo le atunu ia to fai ata pola man to foi sunga ata pola talo ia le ata poia mai foi awone ngalo se kada sunga ata pola e sua ko kiki ka fa ngono ko se ko mengia antap il ne fia o lo fai foi pa angolo angale mai foi tatu po kalam il ne fia ya faftai tatu pa anga mo o lo fanga mo le to vai ata pala ya ele se meta tu te pole ya o lo te longo lai soi fo manuia soi fo lele sunga ya ta pole le fa tamala foi le tu ta pole il va ingore o mai il neso ya Malaysia me ai lungo se mai ya man to dato ya so livi ya so mai ya ayo ta fa nga so mai o sunga ya ta pole ya va esa mai le tang ya ayo tam fa nga ya walela foi tai me nga ya la ta fa nga so mai o sunga ya ta pole ya fa pe foi ana livi ya ta tono ta ya to suma foi sunga ya ta pole ya wale ni so ta tu pokalam fa wow ya mas foi el ta tu sura blama il afia fi man afia ya fa ta lo fa tu ya ta tu pa nga ya tu mau ya le nga to ila tu ma futa mai lungo peng faila ya fa pe foi la tu fe ngai mangal bang fa ba tem ya la tu tua ya ainga ya me so foi ta to lua ma fa nau ya nga ya tu ngal bang fa ba tem olole salinga manuia me se lava a inga nu me kalesia ia pa pesio tatu nu ia tatu na mauto ia faiole il fa na malto loine ia si tatu na ia o telefa fita o tupu mai atu ma ia le mau foi ai ngo pen failang e lo la man mai la ia fa fita o lo fa le mai ngo pen failang ia se tatu na fai alofa ia nei te ko lua nei fa na lo fa mulia tu nei ya te tu na ma o to sang le mu o atu nu na o to wa ya to ya e fai la vecina manu ni e foi te me su ya il tau ya mission na sao ia de covitina ya si te tu na ma o to fai leila e ya ma tu sisi el sang le mu ya on leta po ya tu ya o to fai vam tu
ia utu ai la tunu Le longa leo tapena mai ia le sao te poranga talvou. Ia mana iwi inga o le atua. E tapena ai tātou a wāra tātou whainga alotu le. Ne ia whiawhi. E tō tari mai tātou pokarame pe a mai tātou whainga alotu le tula e ono. O le tula e ono. O le a saunia e tātou whainga alotu. Ia le sunga le whaiwhia ia sepi. Ngafa. Ia mana e kare sia e whakasa mai sol. ia o le vi ila na so so le sa ia tau ina ia fa pa ia ina e mano le tua le feul tal le ne fiafi ia au ta pena ile sa tu planta bo ia so to ila ia man ta tu ta po in le fiafi ta tu te pano no manua ile tua ia ma avele le fa tai le tua no la tau singa malana tai tai nga lo ta tu olo ele ne aso ia wai man via la so tofi e fe au manga luenga ya to tari mai ona fa wa uli o le tatou por kalame o le sulolo More
Tino.
mai sa mo ni ni fiafi ma lo nga ruwe ma lo tanto ya ma lo fa to e foi bo nga ruwe ngole ni yaso me si ta tu ta po i le tua wai se na te loa a tonu le liu mai le tua ma salamo ma le liu ese luna to sa ma mafa ina ile fan wai la tanto talo fio mai alu nganga po ia le li e le tapo inga lu atunu o mau tangata fatu tua ma tau te tonu lava ma le mauti noa le lava se me ato toa ma tonu ma le lei una mato fai pe au noa ma la si mato fai foli ni tapo inga le nganga ma le fa maoni fa pale nai pe lo sua fa li inga e fa va la lava ye Yesu lo mato wali amen o le fitau wino le tus pa ia o le fitau ngole ne yaso le fasinonga le tus fitau aso mo mai lea ele tus e iona au fa au auru no fitau wina ile neva yaso o le iona lon tau pe tolu o le fei pue lima e o se fulu o te fitau wina fa fonga maia inisi nei wa fiong pa ia le atua ona talitonu e leo tangata ni neva ile tua wa tala ia tu fo ia la toura la tu ana pongi wala tu ofu fo ile ia tala wa li a toa tangata nu wa wo o le tala ile tupo ni neva ona tula ia leo ia ile no fo ali ma tu ese ia te ia no ofu tele ona ofitia leo ia ile ia tala ma nofo le lefu o ia tala yatu ma failo atu ini neva ile pule ale tupu ma li isa ia te ia ua whape atu awani aisi na me tangata po manu, po lafu povi, po lafu mamoe awa lava ni ala tau ai awa fo ila tau te inu vai ai au fitia lava tangata ma manu i tala ma ia la tau matua ala langa atu i le li ia la tau te tasi foi ma le riu mai lana mio leanga ma le fasa ua ui o lantou lima o ai sena te iloa a tonu le liu mai le atua ma salamo ma le liu ese i lona to sa ma mafa ina ia le whano ai tātou o sila fia e le atua lantou ngai luenga ina ua le liu ese i lantou ilo lantou wala leanga o na salamo ai leo le atua i le malaia na ia whetala ia mai na te whaia ia te i lantou le whaia ia whamungia tene mai le atua i whaitau whanongolongo ia na whiongo pa ia mai atu mau pe ia te ia le vi inga i whaababau e whaababau amen o le launga i le suafa mamalu o le atua le tama le atua le alo ma le atua le nganga pa ia amen na i upo whiwhiria e whaimutua o te whaitauina pia ne il whaitau ngore ni yasu o na taritonu ai leo tangato ni neva i le atua wa tala ia tu foi i la toura la tau anapongi o la tau ofu foi i le ia taritala o li ia antoa ma tangata anu o wa o le tala i le tupo ni neva o ai se na te iloa antona li liu mai le atua ma salamo ma liu ese i lona tu sa ma mafa ina ia le whano ai tātou o le autua ma vufonga whare nganga le nei asu e le whasinonga tu sveta waso lo whapea mai ua salamoni neva pe mai le pesilia le tasi whaia o ngā susai le ngā la iti o le ale mea mua e whaia le tangata e le i salamo pa mele tali e se tasi tamaititi e te tau o nanga sala mua sa o le o le au ngare na o salamo ai le whapea o le wha moe o le salamo ma ia tātou tua fule whaipea le angsala
Wa o le isi fa polo le. Sala mo. Wa itanga te matua poto mata mai. Fa nga fa pia sala mo. Ang sala mo, ang sala mo. O le si tangata. Matua alu ale tau to ai. Alu ama le mafufa. La talo ino te sala molo. Ai fui tangata e folinga ai ui sala mo. Tala sa vai tawina. I tei folinga fa pia le vaenga. O le tusi lea. Le iri fai taungo le ni aso. Le awa usta i ona ele whātonunga le atua. Ua maea. Solo i ni tāsesa. Folo e lia. Le awa alu e whaifina ngai o le atua. Tau alanga le whiau. Whai mai o le savalinga o le aso e tasi. A le pupu ia o le whiau. Ma le whina ngalo le atua na ia. Tonu e iona e alu e tāla i ani newa. Ai a whai o le aso atoa. O le ana sa wali e matau alanga iona i le nuo ni newa. Sala la ina langona. Sala ina langona. E tangata ni newa. Ama natu le amatanga ma le mafuanga na tofia e le tua. Iona e alu ni newa e tau fia. O mai le tua. Wa o mai o roma la tau ang sala. O le tu mana i o le tala i peo na iei whai taunga le ni asu. Ua whaalongo, langona, tari tonu, whaatino loa. Ona tali tonu ai leo tanga toni neva i le tua. Wa o le tala i le tupu ta la i le anapongi. Wa ofu i e tala tangata. A toa mamanu. I au fitia tangata uma, mamanu i e tala. Ma ia ala langa atu i le ri. Tai tasi foi ma le liu mai i na mio leanga. Ma le whasa ua o i o lantou luma. Ma le wha nau nau ta ima. O loto ua sana moa ia. Na lantou lea sa afi ma mo onga. O ise na te iloa tonu lava e li liu mai le tua. Ma sala moa. Ma le liu ese non to sama mafa ine le whanau ai tato. Se le mana i al vai ngā leo le tala. Whaati nonga o le salamo moni. Whalongo, langona, tani tonu, whairoa. O le tu e matau tia ai. O le ai atoa, tangata uma. O le tupu, tangata e o lava i manu. Ke fe pe ama fai na fai sa mo le to inga salamo talusia e mele unga o le fitongo le so wa sila fie le tua la to ngalwenga ina ua le ese ya la to wala le anga no salamo i le tua le mala ia u e fetalai na te fa o ya ti la to ele fai io o le alofa whaamaoni nā o le tua e whapalipale. Ma le alofa e tu wawa no pēr mō na tangata. O le alofa whaasafua lea o le tua e whaapalipale pēr mō i tātou. Le lawa na iloa le le iona o le nuu na ita iai. Ma ai uwa le ai. Ilona manatu whaapito i mea patino a le tua. Rei mai ai. O le nei, le li i. E leo la upu ele nei na o iai lo nu. O le mea foi le nei na o mua i sola i ta sesa. O wawa u loa o le atua lofa fua ma le lofa muti vale. Tele ngese le utua sa. O tele foi le lofa. Ua e salamo foi ma ua le fao o le malai. Mea tonua leo le ai ui mea le atua. Ua olona lea manatu faa pito. Na mana o ai fa umatia ni never. A o le fina ngalo le atua. Ia fa ora. Ai leo le fasiuti. Samo ai malau fa fonga tapo i mai ne fiafi.
whaafitai le lofa o le atu. O ia sauni ai ma au mai ai le nei ala. Le nei ala tau. Salamo. E toi fuata ina e toi whaafou. E toi whaasanga tonu ai lo tātou wola i le whina ngalo o le ri. Ua ana le eli salamo. Ia, ai longa o toi tō tere nisi o la mai temini. Pea whaina o le ang salama pasiuti. Whai mai le, ta mai titi lea o le senga laiti. O le mea mua i whai le tangata e le i salamu o le ang sala. Ioi, o tātou e vai ma le le atu toa. O a mea o le tonu mea o tātou se maanga salai le le asu. Tātou salamo. Whātu ese ma whama ulalo i leli. O le whama natu ma le tau whangu le tala le lei e whaiwhai pēr. Mo tātou uma. Le ia tātou whaalonga. Tātou la ngona ma ta lia le wala au ma le tū musu mai pēr le li. Iai tātou. Ma whaatino. Whaatinonga o le tātou loto o salamo muna. E le fie le tua i le angsala. E alofa whamaoni le tua i tangata o salamo ma le whamaoni. Ngā ruenga o le whaoretanga. Ua whaia i ke wiso mo oe maa o mai tātou uma. Tātou ta lia i le nganga o le loto salamo muna. Ono Yesu. Amen. Tātou pese i le ingo le tua se lau tūru suma le wha. Se lau tūru wha le pese. Tātou i fo matataru. Whawhitai tere le tua, lo mātou tamā, lo alofa whaalia i nei fo iaso. Nga ua uwhitia i mātou le pongi sā.
o mo tu foi le manu lama yona lava fi au manga luem mai lava le tai au mai le nei tu po o ala malava sino le nei asu pa mata lava e fengu fi la matu tau la matu wa ai fa le tangata I meu ma sani ai asa lama lava le fili mana mai le o le oti foi a te mato e ula foi na ngalo o le tua yo matu mafu fau mo matu lotu a lo le alofa Malo wanga le lei fa maoni pe ya te mato. E te le tu lafo ina lava I mato. Fa fitai. Tiu te me favor ne yaso. O ngā luenga sa fitai tu ngai lo watunu. Fa fitai lo wanganga fe so so ni mai. O lo wanganga e tau to lua lo mato vai vai. O lo wanganga e tau fang. E fa manatu ma fa ilo mai pe lo fina ngalo. E au no mato fai. Fa fitai fo I ala lu lava lo fa fa maoni ni lava ala we sauni e ala I le salamo mo I pe la no ya ti ma to te tau mo fa I pe le I lu lava fina ngaro pa ia we lava no ma tu pa u ma vai vai lava fo no ma tu to ilano fa fitai we o maya le salamo na yo mato mo yo mato loto e toi fa fu na ile tato mafutanga ya fa fitai te mau ainga ma fa sole ne yaso I lau pule ma lau fua I me uma tino le mafu fau fa pena fu I la le nganga fa fitai tofi wa ngava ya miso o lo fi ngala o fa ngai na ilo mato wola pe iti pe tele I le fa tau wa ai lau silifanga o mātu tangata. Ai fa fitai lo manatu alofa mai. Ua tau au ngai nai lo mātu wola vai vai. Mātu tatalo fa fitai I lau fa malo longa ma lau pui puinga I mea uma. E mese le soifua ma le olo au tangata. Fa fitai fo I lu tau ta ua o fi au mga luengo le ni yeso. I sanga fa manatu sanga fa tupu ina I pea lo mātou fatu tua I lau fio. E no wa mātou teriton. E le lawa se me tasi ma whaia no mātou whaia. E au noa ma oi. Mātou whaafitai lo whaapale pale. Ma lo wa lofa wha mauni te tu wawa no pea I lo mātou wola. Wai u lawa no mātou esi. Le ri ie. E te tu wawa no pea mo I mātou. Ne ia si o mātou la ngona. Ona salamo ma le fa maoni ia ma toi fo iatu I lau fi fa fitai me uma le soifua fa tua ma le soifua ang le lei o le halo lofa o tangata mo lau fi o le tua I me uma sile o mātou fa moenga le rie o le fa o le tanga o sauni e ke visu fai pelea ma fu tawalunga o lo mātou wola ina o mātou mautinoa ele o se mea fa le au ngalo matu tauti ngā mo lau fi wau e sau nia lu lava malo e fa vau e failo mo matu tofi lo lava manuia o folfolo ina mai matu pale le fa tasimo e ke viso lo matu oli pe fai monio no matu salamo mo le fa maon mo foi natu pe lo matu wola ile fatu tua I la o fio le li tu mau ia te o le viinga o le whamanu ma le whanetanga o walawa ni a te mātou. Ai a wha wawlau. Mātou whātu ese ma whamaulalo. Wa e lawa o le atua e te whamaonu. O lau ami o tonu e le futia. O lau pa ia foi ma lau silisile ese. E le angaia e so mātou mativa ma so mātou whātau wa. Mani o mātou tangata le auma. O mātou puna nou maifo ma to ele I uluma le li e le tāpua inga Samoa ma utangata whātu tua. Ia e wha pale mai lo wanga le lei. O a mea ua le ma whai o nau ilo mātou malusi. O a foi mea o mātou so on whai. I o mātou lava loto whai tangata. O a foi mea o mātou tau ma whai ena nā I luma o tangata. A o lausi le whanga le li. I o mātou se ma le anga mātou tutalo. Ma le loto fa maulana fa mangalo I mātou fa mangalo lo atunu ma utangata fatu tua ma lua ina pea I mātou le mana o lo nganga le li
i o mātou loa o na salamo ma le whamau ma o whaina tu pēr o mātou wola mo lau fio ma au whiau. Tō mai au whaamunianga le li ia ia Samoa tālu pēr ma le whatu tua o e lava o le atua o le na whaia i mātou siri fo ilo siri fio o mātou tangata taito tasi o mātou wala au whamanuia whanau Samoa ia tunu e mamau o alava ala o tu whinga o ngā lulue ma tautu ai i lau fio whanau le tala le lei o ngā luenga o a o onga o lātou au mauma au nai lau fio ia tuli loi na pēr i lātou o lava alofa le atua ma lo wanga le lei e maluti ai lo lātou wola whamanuia lo malo Samoa whamanuia le whainga malo i ona taitai whamanuia ngā ruenga ara ue kalisia kerisiana ia tūmati e pēr ma mausali pēr e soifua whatuatua o tangata i le ngā ruenga le tala le lei mātou tatalo ia iei lau whamalo longa i ta māmati nā mātou tua mese i lātou maua i maima mawhitianga talo fo i e whamanuia i mtātā isi o alava mta ngā ruenga mai lātou mo ngā rurue o wale manuia o tangata i eiro wanga le lei mo manuia ia te lātou mātou wala au e li i o i lava o maua i mawhitianga o i lava mo mia lau suswani e mese i lātou i whanoa noa mātou tutana le li i e suswani la via i whaalo tutele ma wha mawhana whatupu ina lo mātou whatutua mātou te whaia i pēa au malo lava fina ngana ia e nei pō ma manu mai ma ona whainta le li e mātou te le mai loa e whili ma whawhanonga o le pōriuri aia malu tia pēa i mātou le pōlo o au watula mātou o la te au lo lava alofa e sauni ei mātou mo au fi au ma ngā ruenga o whatatari mai ia mātou wala au e li e le ia tu mau o mātou lunga o Samoa lau whanau whatutua i lalo i uma lo lava manuia o lo file mu le li ia le tamā ia lofa ina pei mātou le lofa sili ese o Iesu Keriso lo mātou oli a mai lua nganga pa ia e taitai tauto lua i mātou o nei māso uma e whaabavau e whaabavau Amen. Ya, tatonu laua te ailangi le whapoloma le whaasangi pe ona vea ele sunga le whawhengainga ia sepi ngafa mo tātou staulanga e tōle niu tātou vāta puia ma le atua ia ma foi le veinga ma le whaftai le atua ona lam tau singa ia Samoa o ia manu ia whiau mga luenga le ne aso ia o le moli atua le whaftai le sunga le whawhiau sunga le whawhengainga ia awale whiau o le tala lei o tāpenaina mo tātou le neafiafi le ngata o whiau o tala lei ia whapefoia veinga o le atua ia whapefoi tālu sanga le neafiafi ia whaftai ei le alofa ma le anga leo le tua matua atu foi ia mana onga lumo le tua ia pui si o tātou atunu mai nei wha mai oti ia nei wha fita auli ia o whesau ai na aile la langi aftai ta pena aftai sauni la sunga le whawhengainga ia whamanuia le tua ia aftai le whiau o tofi le neafiafi ia salmoni neva ia o le whiau rawa le tala lei o le lava e o i mai pe ona ia nafi ia wa wala au ia iona walua upo launga iona nafi ia le laua o le mele lena launga iona nafi ia salmo nga le lau meleoti ia mana ia awa pe ona maria sa unanga sunga whakenga ia le tali to metiti ana e momua ona sala iona salmo lo le ia pe foi o fiau foi na mutato ne fiafi ia o ngal salmo o ani fafita uli ia o ni mesa tupu le aso ia o ngal salmo tatu te to manatu ma to ma fau ia po sa ia po se sa tatu a mi fai ia la ngana fiau talle ia
aftai mo le fea tal ne fiafi ia le uta pena mai le sao tu plan tal bon ne fiafi ia ni se pese fale nganga ia e tau ele fea o tala leia tali mai fa waule tatu maftanga le ne fiafi o le sulaulam Mama,
malo so se me fai via o tama so se me te ai o te tu be o luma il manga o te po atu ya te o tama il vano o te fai pesena i lo sua fa pe a o ta mi ta wane it's a letu la po ia o saba li neva no e te fa touch my lips le mama le vano le mama le vano le tu le mama le vano e te fa touch my yeah o fa amor mo e fa ciao no ma oye o ma o te le ma fa ya sao tu pulang tau vo i hope vo i manisi fa vi fianga ia wa foi wa lava lo mai mo fa fonga mai le fiafi ia ai te longa na ia nisi o tato alo fanga o ilunga o tato penga te fai langi a o morena pide tu foi lunga ia ia sao i o tu pulang tau vo wale tau mo re fe awol tala lei pe on ta pena sungole fa fengai ia nai tu susta talo fai nai fai au ma tau le tali le falai e lengi male le ia ave marta se visi even el faccio ma tau no piu falari li fa mole ia morio lo fanga ave marta ia o tina temsi ma lo lava le un sai lo lua va se lua le ma futatu nei Nelson New Zealand lo fatu na yo matu ai nei yafu papa palauli ma iva alo lo fatu ya no fatu tina tau ina ai mapu fiso ma lo so seki oi e vatu i New Zealand ya va mai tua di se de ya tau ina i mapu fiso ya ya voi si mai non fatu mu la po ya mali lima la ya le manuia tapu tina temsi ai wo so mu ngota so wo to lu ta to fai mai o mai wo le se ka o mai wo le se ka ya le yo lai sa ngale mu la te le ka dat kam tama dai to justa mi si ma o la ta ya ta pala ya to ma futa mai lo so ta ya o a malta se o kamele hilengi mai tapu o malafo aku sa peto awa lo fatu revs ya lo fatu a malta se misi va vento ma lo si e tapu na la fo mai lan tupe pu maris
so fo manuia lo sunga fa te tele mo to ino la tunu a mai se le ka de sia lo fa nga mai se o mato no pele no fari fa pe ainga umalava ma futatu Hobsonville ia ukrani manuia tele la fiafi manuia fa la fiafi ia tal peli o le to fai ata puala la wa alu lon fai fa ia wa ko ia ka kai e se foi o mata ile fa lili salo ele lava le fa marstino ta pal ma vai na solo na puia lo fatu tu la fare ia na tu si la fia lei lo la fa gai me le tu puia ta puia sina ma lunga ta lulua fa malo na sunga manu so atau mo po kalama mata mo fie fa manuia le tua il so fu nga lue o alta to ino le atunu e ale tiute ma faiva o to fi na i lo sunga fa manuia le tua il tiute nga lue ngolo fi tai tunga yai fa manuia foi le tua i lo sunga lo fitele mo lua mata mo fie po kalame alo fanga avatu ya sina ma lunga i nei nta autu le fanga ma fenga oi ia malon ma futa mai taile ma futa mai le fia filta to po kalame to voi Filippo Sio ia la a mene mai a Ains Andrews ia no inga la a mene mal fenga lot va viane falanai mele ya manai fa manatu ya sa mo montangata mai a malili kolose va o meresia viele li ile ne fiafi a mene ia a tai va ia foi le ne fiafi ia pati mai limo va ia pa tai io capeta vai ngafa amen ya a futa mo vai kuini nai o samalaki o levi amen o Naomi faitua faaftai mo le famnatu rev alofutele mo lua ma si fanau ya tai David Miller ma futa mai nai to sister Maria lava le tala lei pe ona fongaina la na ora no vie le atua faaftai rev God bless ya faaftai nai to faaftai le sunga ya sepi male ta penanga ne fiaf ya tantonoro ye ni so tatu fasa lam fayo no mai tatu pukalame ile ne fiafi ya la toro famna tuino la to so foi le so ya pe ona yele so ile fefao ya manase ya e melpone Australia ya moleto lo fanga tatu pukalame sulo lama o la sunga ya walfa manatuino lo so foi le so ya talo ile tua ya ye fa mandianga ilunga ye la sunga mal fatua mal no foyal ya au fe nga ye matu no mau ina ya Australia ya mai la to uma fa manatu ina la to so foi le so e ela nga le tua fa afta ile tua fa popol se tausanga ile aso il so fu ma leola ya tato ya il nefu nga le tu mau ya va pe voi na watu ya fa mai senga fa ma fa fananga ni so mo we fa no nga ona le malanga le mali maleoti ia fa ma fan fanaina le tua ia ma ftanga o motsia ia ele la se tase fa roto pule fa tu tase le tua ia la mai mo mai tato watunu ni so tato fa salonga ia ile ne ia fef fasi silanga fa la witele e fasi sila ato mtanga luenga nga luenga fela wa inga matina ese mtanga luenga o sol tu la fono le matalia o sawati na e lunga se fanua fanua fale anganu fanua umia saoloto fanua le malo e au fia ile fauso e ina o se fale po se si fausanga i lungo se fanua e au noa masi a malienga tawati na e tu sai mal tu la fono o fofuanga mapulenga o no fuanga i taulanga lua o fa male po ole lua pe mita o fale tu sai mal tu la fono mtanga luenga o ngā luenga lua o lua e tau na yeisa o malienga tawati nae male po ole pe mita o fale e tu ina ato mtanga luenga fatoa mawhai o na amata pe whanga yoisa wati nae i lungo o lou fanua e au fia aile fausia o lou fale so se tase solia nei tu la fono e whaasalaina i se whaasalanga ma mawhatau tupe o le amatua mata i tu ma wha manusia mtanga luenga le mulimulta ia ma le tausisia o ana tu la fono e peo na ta ua i lunga a wale saonga le muma le puipuia o ati inae ese mafale sainia ka le meli seu so sui ofisa silo mtanga luenga o ngā luenga whilaua inga mati inae ese Notice from the Ministry of Works, Transport and Infrastructure.
The public is hereby informed that it is illegal to start a development including the constructions of a building or structure on any land, customary, freehold, or public without first obtaining a development consent in accordance with the Planning and Urban Management Act 2004 and or B. a building permit in accordance with the Ministry of Works Act 2002. You must have in your possession a valid development consent and or building permit before you can commence development including constructions of a building or structure. Any person found to be in breach of these requirements will be penalized with a heavy monetary fine. The ministry will take all necessary measures to strengthen compliance with these legal requirements to ensure the safety and security of all developments and building. Signed, Kalameli Seuso'o, Acting Chief Executive Officer, Ministry of Works, Transport and Infrastructure. Public notice from the Office of the General Secretary of the Congregational Christian Church Samoa. Vacancy, Manager Malua Printing Press. The Congregational Christian Church Samoa is now accepting applications for the bar position at our Malua Printing Press at Tamalingi. He or she is responsible for overall operations, maintenance and improvements of the CCCS printing press. Reports to the General Secretary, the General Purposes Committee, and ultimately to the CCCS General Assembly. Preferably a person with a degree in management, marketing, printing, and experience in a managing role is essential, punctual, and well organized. All applicants needed to provide verified copies of qualifications, an updated CV, 3 respected referees and their contact information, and a letter from your church minister. Salary and other benefits will be commensurate with qualifications and experience. Job description can be obtained from the CCCS Central Office upon request. Applications close at 4 p.m. on Monday, the 28th of February 2022. Please mark application, Manager Malua Printing Press, and address to the General Secretary, CCCS, Level 5, John Williams Building, Tamalingi, Apia. Whaftai, this is signed by Reverend Wawa Tautau Fau, General Secretary, CCCS. Fasisilanga falau itele. E fasisila ato mtanga luenga o ngā luenga, whilaua inga mahatina ese mtanga luenga. O le soltula fono le amatalia o saua tina e ilunga se whanua. Whanua whale anganuu, whanua umia sa o loto, whanua le malo. E au fia ele fausu e ina o se whale, po o seisi fausanga ilunga o se whanua, e au noa masi. A, malienga tau atina e tusai mal tula fono, o fuafuanga mapulenga o no fuanga I taulanga lua o wha. Male, po ole. Lua, pe mita o fale e tusai mal tula fono mtanga luenga o ngā luenga lua o lua. E tau na yeisa o malienga tau atinae, male po ole pe mita o fale. E tuina ato mtanga luenga fatoa mawhai, o na amata pe whanga yoisa o atinae, I lunga o lou whanua, e au fia aile fausia o lou fale. So se tase solia nei tula fono, e whasalaina I se whasalanga ma mawhatau tupe. O le amatua matai tū ma wha manusia mtanga luenga, le mulimulta ia ma le tausisia o ana tula fono, e peo na tā ua I lunga. A wale saonga le mū ma le puipuia o atinae, ese ma fale. Sainia, ka le meli seu so, sui ofisa silo mtanga luenga o ngā luenga, whilaua inga ma atinae ese. Notice from the Ministry of Works, Transport and Infrastructure. The public is hereby informed that it is illegal to start a development including the constructions of a building or structure on any land, customary, freehold, or public without first obtaining a development consent in accordance with the Planning and Urban Management Act 2004 and or B. a building permit in accordance with the Ministry of Works Act 2002.
You must have in your possession a valid development consent and or building permit before you can commence development, including constructions of a building or structure. Any person found to be in breach of these requirements will be penalized with a heavy monetary fine. The ministry will take all necessary measures to strengthen compliance with these legal requirements to ensure the safety and security of all developments and building. Signed, Kalameli Seuso'o, Acting Chief Executive Officer, Ministry of Works, Transport and Infrastructure. Ia o nisi nā whasalonga ia ma nisi wheo whalinga. Ia e longo pui ali e tātou atunu ia le ngatai le whasalonga le malo ia wa pia wini whalinga mai le tātou e kāresia. Ia mano whingarunga ia. Ia o ia pia ono whasalonga mai le whalilumtusi le kāresia. Ia o le pule ia masa o te leo maua antu ia mo nisi o lo sailianga alwenga ia sisilane tātou whasisilanga whalawai tele. Ia ngata foi leo le fasilanga mai le MWTI po le mtanga luenga o ngaluenga tele malo ia fautu ina mai foi tatou ia o se tu ma se anga le talafia ngai le fausia ina lo fale i lunga lava o lo fanu pe au no ma se pe mita pe au no ma se pe pa fainga luenga mai le mtanga luenga ia e ona fai ona fausia le lo mauta ma lo lau e tu sa lava po o sou lava fanu ia ai taurava on ta pase pe mita mai le ntanga dum ia mo le no silfia so tato tunu ia faftai fo le fai ona no poi ali mai foi ntanga dum al malo me se foi o le kalesia ia e fo fanga alwal mau ntanga dum le kalesia fa malo to le office tu tono le kalesia no funga fa le ono ma la tu foi tautua fa malo le office fai lo tu se ao ia pe foi le official o tupe ia te tupe malan foi ofisa mala tu tua ile atunu me se foi le kalesia fa maloi ile komsilo fa no maswafa ia mala tu foi tua ile le kalesia ia fa maloi ile falumtus ia fa pe foi le atinai e malua mala tu foi unanga ia nisi na atinai le kalesia ia fai o tausailia ni popo a me se foi o pulu me fapela ia waia me fanga ia o me tolo ia le mo le tina le kalesia I malua so tai I numero pe ona lungo pe fai lang ia me se foi o fasal long masanio lungo tato wala ata ya tono na wa fa pe o inicia lo fanga molina pili on tui frei lungo mole no le tos ia fa mana to pe lo tato wa tunu lo tato sa ngale mu ne vai tau ni se foi o lo anga ia tu ainga io ni se foi wa ngai mai mo la to ngal wenga ne ia pe o ne skula ti ia ma le po ya ai la tato sa ngale mu ia le ma fa mai ia miskopa loli pili ma loli tau lo sunga il proclama to fie ne ia lo fanga va tu nei vai pua ya ta yo asalele tala man alo fa tu mon wi la fiafi fa time skopa mato pulenga mo te sa fai salenga ya lo mafuta mai ya le fiongol tia kono nai tu susta lo fanga mo na yo aingo mo sa mo ma me ka sa mo silimo lo sunga fai au ma le fakasa tv love you all god bless ya lo fa tu nai to mon wi ya fo fuangol to le fiafi ma lo hoile mafuta mai ya Hello, pauna o tato lo fanga lo mo me lo peng failang fai on to lo ina ile ne fiafi ya o te lo no wa o foi te me fam te ina ile tapo kalame lo sunga se mau ya e molil fa tai si o tato tunu le tale fo tau tangata ile ngato mauta malao ya pe foi lunga o peng failang yo mafta mai il tato kalame sulo lama ile ne fiafi ya fa malu lo foi se ngano pa o papa le fiafi ya fa malu lot fo le wa me o sunga ya tapual ya ona la livi elo mai le sunga ya tapual o la livi le sunga ya tapual ne aso ya ta tonu le aso ta yao ya to te liu mai fo le sunga ya tapual ya fa wa le maftang ya ile sulo lama
ia e moli faafetai ina ia tatou paagautu ia pe ona ia le matagaluega pisinisi a le manuia ma leipa ia faapea foi le kampania le SOS pagaga lelei o le tatou pokalame ma fai ona lagolagoina i le tatou pokalame lenei afiafi ia o nisi o pokalame o toe o lenei afiafi na nei le amata atu ai le tatou ata faasolo ia i le tulae iva ia pe a uma le tatou pokalame o le aualaini malili le tulae valu tolu sefulu ia o le tatou sa mo talogologo i le tulae fitu ia manai faafiaga ai le amatalia le tatou aualaini malili ia so ai la ia ma le tatou ma Klaus Tota i le tulae iva ia ma le tatou ata tifaga ia ona tapunia ai foi lai o fasalalaga a le tatou alata ia ae o ne afiafi ia manuia tele fufuaga o toe ia tatou toe filoi le aso fo taeao ia afte sa mo ma fata mai tatou toe filo fo le temi fa pe le aso taeao ia e uni ngalo o le sa mo tau longo le ala so mai ia wa fu ile mai oni news e longo puli ele fo se tatou o tunu ai ia manuia tele ne afiafi mo na fo ngoma to fa